Colonel Kabanda yagizwe umunyamabanga mukuru wa RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau RIB mu magambo ahinnye, yahawe ubuyobozi bushya. Mu nama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatatu tariki 23 Werurwe muri mwaka wa 2025, mu byemezo yafashe harimo inzego zahawe abayobozi bashya, harimo RIB ikaba yahawe kuyoborwa na Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, akaba yagizwe umunyamabanga mukuru w'uru rwego asimbuye Colonel Jano Ruhunga. Jano Ruhunga akaba yari ari muri uyu mwanya w'umunyamabanga mukuru w'uru rwego RIB kuva rwajyaho mu 2018. Ni ukuvuga ko yari amaze imyaka yari muri 7 ayoboye runo rwego. Ni urwego yayoboye yungirijwe mu gihe cy'imyaka 5 ibanza, yayoboye yungirijwe na Isabelle Karihangabo, naho kuri ubu akaba yari yungirijwe na Kamarampaka Console. Uyu ariko we yagumye kuri uyu mwanya. Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda wabaye umunyamabanga mushya w'uru rwego, yari asanzwe ari umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa gisirikare. Byumvikane ko asanzwe azi ibyo gukurikirana ibyaha nk'uko biri mu nshingano z'urwego yahawe kuyobora. Uru rwego Colonel Pacifique Kabanda agiye kuruyobora yungirijwe na Kamarampaka Console asanze n'ubundi yari ari muri uyu mwanya, niwe bagiye gufatanya. Nk'uko biri mu nshingano zarwo, uru rwego rufite mu nshingano gukumira no kubuza ikorwa ry'ibyaha binyujijwe mu gushakisha no gukora iperereza mu bikorwa byose bifatika cyangwa mu ikoranabuhanga. Hari kandi no gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika no kuburizamo ibyaha biri gukorwa cyangwa ibyaha bishya n'udutsiko dukora ibikorwa bihungabanya cyangwa bishobora guhungabanya igihugu, abantu n'umutungo. Mu nshingano RIB kandi ifite harimo kandi gushyiraho no gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurwanya iterabwoba no gukora iperereza rijyanye naryo mu rwego rwo kurirwanya. Hari kandi gushyiraho no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga amakuru ajyanye n'iperereza, hagamijwe kugira ububiko bw'amakuru yagenderwaho mu gushyiraho politike na porogaramu zijyanye n'ubutabera. RIB ubusanzwe umuntu uri ku mwanya w'umunyamabanga mukuru niwe wibereye umuyobozi mukuru. Inyito cyangwa titre akoresha nyine ni umunyamabanga mukuru wa RIB uyiyoboye. Naho nk'uko benshi babyitiranya bakunda kumva umuvugizi wa RIB akagira ngo wenda ni wiyoboye, ntabwo ari we. Kuri ubu RIB ivugirwa na Dr Murangira Thierry. Dr Murangira Thierry ni umugenzacyaha, akaba mu nshingano ze yashinzwemo kunoza umubano w'urwego nyine uru rwego akorera RIB ndetse n'abaturage cyangwa se n'izindi nzego. Akaba ariyo mpamvu aruhereye umuvugizi, ariko ntabwo ari we muyobozi warwo. Uko wabyumvise nyine, umuyobozi ni umunyamabanga mukuru, akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije, nibo bayoboye ku rwego, ndetse hari n'abandi bayobozi bagiye bahari kuri buri ntara, ariko umuyobozi mukuru ni ufite umwanya witwa umunyamabanga mukuru. Naho umuvugizi nyine ni unoza umubano wa RIB n'izindi nzego, atanga amakuru. Kubera rero abantu benshi bakunda kuba ari we bumva cyangwa bamubona kenshi asobanura ibya RIB cyangwa icyo RIB ishaka kugira igitangaza aribo kibamenyesha, bakagira ngo niwe muyobozi wa RIB. Oya, ariko ni umuvugizi wayo. Nakubwira ko kuva RIB yabaho kuva mu mwaka wa 2018 imaze kugira abavugizi 3, mu gihe imaze kugira abanyamabanga bakuru, ni ukuvuga abayobozi bakuru 2, ari nyine Jano Ruhunga wasimbuwe n'uyu nguyu Jano Ruhunga wari usanzwe uyobora, akaba yacyuye igihe asimbuwe n'uyu muyobozi mushya Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda nk'umunyamabanga mukuru. Naho abavugizi, Murangira Thierry mbere yuko ajya kuri uyu mwanya ni umwanya yasimbuyeho Umuhoza Marie Michel. Marie Michel Umuhoza nawe uyu mwanya yari yawugiyemo asimbuye Modeste Mbabazi. Modeste Mbabazi niwe wabaye umuvugizi wa mbere wa RIB kuva RIB yajyaho, niwe wayivugiraga. Mu bindi byemezo inama y'abaminisitiri yafashe birimo gushyira mu bandi bayobozi mu myanya, hari Oda Gasinzigwa wongeye kugirwa umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Ni umwanya asanzwemo, ni ukuvuga ko yongerewe kugirirwa icyizere gukomeza mu nshingano. Uyu kandi azaba yungirijwe na vice perezida w'iyi komisiyo y'amatora, akaba Kizito Habimana. Ubundi uyu mwanya wari usanzwemo Nicole Mutimukeye. Nicole Mutimukeye we yabaye komiseri usanzwe. Abandi bakomiseri ni Fortune Nyiramadirida, Karine Umwari, Jean Bosco Mutijima, Semanywa, Françoise Kabanda Uwera na Judith Mbabazi. Aba ni abakomiseri. Hari kandi umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe ubuzima RBC, ubu akaba yabaye Jeanne Umuhire. Jeanne Umuhire asimbuwe na Bigirimana Noella. Uyu nguyu yasimbuye akaba afite n'ibyo akurikiranwe mu butabera, ari mu maboko ataraye. Hari kandi Jean Bosco Nkuranga wagizwe impuzabikorwa
w'ishami rishinzwe gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, mu gihe Doriane Cyubahiro yagizwe umujyanama mukuru mu bya tekinike muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Reka ngushimire kubw'uyu mwanya, ukoze cyane, dusubire ubutaha.